Profesorka, pre svega dobar dan i hvala vam za ovaj razgovor za potrebe studentskog akademskog časopisa Vestnik pravne istorije. Znam da je letnje vreme, da je možda daleko prijatnije biti negde drugde, ali ipak u Pravnom fakultetu, u prostorijama foruma, za potrebe naših čitalaca, gledalaca, slušalaca, ćemo obaviti jedan jako prijatan razgovor o vašem radu, životu i još po nečemu. Tako da bi sad krenula sa jednim interesantnim pitanjem. Dickens ima svoje čuveno delo Priča o dva grada i vaš život ukratko bi mogao da bude jedna lepa priča o dva grada. Rođeni ste u Beogradu, školovali ste se, živjeli ste u Zagrebu, potom opet u Beogradu. Kako biste vi to ukratko opisali? Pa ima tu i treći grad, a to je Sarajevo, ali o njemu neću mnogo pričati jer imam samo neke blede uspomene iz najranijeg detinjstva. Istina je da je Beograd i Zagreb, da su to dva grada koja su obeležila moj život i koja su se ispreplitala ponekad čak i na dramatičan način. Pa evo, ja ću vam ukratko pokušati ispričati neke osnovne crte. Dakle, ja sam rođena u Beogradu, ali ubrzo smo se preselili u Sarajevo. Moj otac je bio oficir Jugoslavenske narodne armije i pravnik. Inače, studirao je u Beogradu i ja čuvam njegov indeks sa potpisima čuvenih profesora kao što je profesor Lukić, Konstantinović, Bartoš. U Zagreb smo se doselili pred moj polazak u školu. Živjeli smo u jednom jako lepom delu Zagreba i tu sam išla u osnovnu školu Ivan Goran Kovačić. To je bila jedna jako lepa, prostrana, svetla škola sa divnim igralištem, okružena zelenilom. Sjećam se svoje učiteljice, ona se zvala Lidvina Luketa i ona je i slikala i pisala pesme i učila nas je ručnim radovima, vodila nas je na more. Sjećam se i razrednika, tako smo mi to zvali, Manojlo Mandić, on je predavao engleski jezik. Onda, evo da spomenem i jednog učenika, Zoran Ferić. On je postao poznati književnik, mada je u školi bio, ni po čemu se nije isticao. Onda poslije sam upisala i muzičku školu, ona je bila na drugom delu grada, više prema centru. Tu je u blizini bila i klasična gimnazija koju sam poslije upisala i tako poslije sam upisala pravni fakultet. Sve u svemu, taj period u Zagrebu bio je jako srećan, mada ja to tada baš i nisam toliko znala. I onda, pred kraj fakulteta, to je bilo na 4. godini, 1983. godine, mi se opet selimo u Beograd jer je moj otac tada bio na položaju tužioca Jugoslavenske narodne armije. Beograd me je uvijek privlačio i fascinirao, djelovao mi je uvijek jako zanimljivo. Međutim, ti prvi dani, pa možda i godine u Beogradu nisu bile baš tako lake i srećne. Najprije zbog toga što je iznenada umro moj otac, a onda naravno nova sredina, malo dezorijentacije i tu sam se i prvi puta i zaposlila u praksi. Prvo kao pripravnik kod advokata, pa onda u Jugopetrolu. I uglavnom svi ti poslovi mi nisu baš
sasvim legli. I onda je došla ta prilika, pojavila se ta prilika da započnem akademsku karijeru, ali u Zagrebu. I to nije bila laka odluka, dugo sam se dvoumila, ali sam na kraju otišla u Zagreb, ovaj put sama. U Zagrebu sam najviše sarađivala sa profesorkom Vesnom Radovčić, koja mi je ostala u jako lepoj uspomeni. A Marko Petrak, profesor rimskog prava i predstojnik katedre, mi je rekao da je on u to vrijeme vežbao rimsko pravo kada sam i ja bila tamo i kada sam vodila te vežbe zajedno sa profesorkom Vesnom Radovčić. Da, važno je to da sam ja tada upisala posle diplomske studije na Beogradskom pravnom fakultetu. Tako da sam radila u Zagrebu, a studirala u Beogradu i bila sam sada između ta dva grada. To nije bio inače redak slučaj, jer su tada svi pravni istoričari sa prostora bivše Jugoslavije studirali u Beogradu. I eto tako, moj boravak u Zagrebu se završio nakon 3 godine, dakle od 87. do 90. godine. Ja sam 90. godine se vratila u Beograd, već su počeli oni ratni sukobi i 91. godine sam primljena, prethodno sam magistrirala, 91. godine sam primljena na fakultet i evo sada sam već 30 godina tu i veoma sam zadovoljna. Eto tako, da zaključim, jer ta dva grada, Beograd i Zagreba, pomalo i Sarajevo, su obogatili moj život i ja smatram to velikom privilegijom, mada nije uvijek bilo lako. Hvala, profesorka, ovo je jedan odgovor koji otvara zaista dosta pitanja, pošto smo već prošli tih nekoliko najznačajnijih godina usavršavanja i početnog tog formiranja kao naučnika i opredeljenja za akademsku karijeru. Pa na samom početku pomenuli ste vaše školovanje u klasičnoj gimnaziji i to je neka nota koja je provejavala u drugim razgovorima. Koliko je zaista to školovanje u klasičnoj gimnaziji bilo značajno za vaše dalje usavršavanje, usmeravanje, recimo, na pravi način? Pa mnogo. Dakle, ja sam klasičnu gimnaziju upisala jer je to bila jedna dobra škola i zato što sam voljela jezike, a naravno tu je posebno važan bio latinski i grčki jezik. Imali smo naravno veliki fond časova. Sjećam se, profesor Miše iz latinskog jezika je bio vrlo interesantan. Svaki put kad bi ulazio u razred, mi smo ga gromoglasno pozdravljali sa salve magister. Onda se sjećam profesorke Anđelke Dukat koja mi je predavala grčki. Ona je smatrala da imam talenta za grčki i za gramatiku. Tu smo prevodili Cezara o Galskom ratu, Debelo Galiko, zatim Ksenofonta Anabaza, o Kiru i Perzijancima i onda učili smo, prevodili smo Homera, Ilijadu i učili napamet te stihove.
Eto tako, ispostavilo se da je to poslije postalo veoma bitno za moju karijeru, ne samo što mi je pomoglo latinski za rimsko pravo, nego evo sada sam i naslijedila ispite iz latinskog jezika od profesora Sime Avramovića. A pored grčkog i latinskog učila sam engleski i francuski, a kasnije se ispostavila da su mi neophodni i italijanski i nemački, pa sam to učila kasnije na kursevima u zemlji i u inostranstvu. I također smo učili daktilografiju. I to slepo kucanje mi je također jako mnogo pomoglo, naravno, u ovom radu. Eto, to su neka moja sećanja na klasičnu gimnaziju. Pa pomenuli ste malo čas u odgovoru na prethodno pitanje da ste upisali, odnosno da ste išli i u muzičku školu i zaista strani jezici pomalo i liče na muziku, pa onda imate ceo onaj moment o muzikalnosti jezika i onda ako bismo već te ljubavi mogli da negde rangiramo ili da ih gradiramo, gde biste ih postavili? Pa evo prvo da kažemo veze između muzikalnosti i jezika. Mislim da je o tome govorio nešto profesor Dragoljub Popović, koji je jako izuzetno dobro zna jezike i veoma je talentovan, a nije muzikalan. Sad kod mene ja sam veoma muzikalna, a nisam netalentovana za jezike, nikako to ne bi mogla reći, ali mislim nisam toliko talentovana kao profesor Dragoljub Popović. Pa evo, teško bih rekla šta mi je draže, da li strani jezici ili muzika. U svakom slučaju, svirala sam violončelo i završila sam srednju muzičku školu i tu sam utrošila mnogo truda i vremena, ali me je to jako duhovno obogatilo. Sjećam se svog profesora violončela, on se zvao Jene Čifari, i profesora teoretskih predmeta Zvonar Lazarin. Tu sam upoznala i Ivu Josipovića, koji je kasnije završio i muzičku akademiju, teorijski smjer i pravni fakultet, ali naravno i postao je predsjednik Republike Hrvatske. Onda sa mnom je išao u muzičku školu u mojoj generaciji, u toj školu Pavao Markovac se zvala, i Radovan Vlatković, koji je inače čuveni hornista Svetskog glasa. Dakle, to su moja iskustva i sjećanja na muzičku školu. Pored ovih velikih interesovanja, velikih ljubavi, ipak ste otišli u pravo i otišli ste u pravnu istoriju. Kako ste se inicijalno zainteresovali? Da li je to bilo upravo preko antičke istorije i provođenja tekstova ili nešto drugo? Pa moram da kažem da je to moje interesovanje za pravnu istoriju, u stvari i ta moja orijentacija, u stvari više stvar slučajnosti. Istina, evo spominjala sam, bilo je tu nekih znakova pored puta, dakle klasična gimnazija, nešto ću reći poslije i na fakultetu također, ali u stvari ja sam pravnu istoriju zavoljela tek onda kada sam počela da se njome bavim i kada sam dublje ulazila u materiju. I tako da mogu da potvrdim onu istinu da zavoliš ono što bolje znaš, jel? Tako da, eto, to je odgovor na ovo pitanje.
Spomenuli ste da se ta ljubav razvijala i na fakultetu. Koje su neke posebne uspomene, da tako kažem, sa fakulteta? Kako je izgledalo vaše studiranje u Zagrebu? Pa evo, prvo moram reći da mi je nakon klasične gimnazije i srednje muzičke škole koje sam pohađala paralelno, dolazak na fakultet bila neka vrsta olakšanja. Imala sam više vremena nego u srednjoj školi. I veoma dobro pamtim i sjećam se prve godine fakulteta, ona mi se najviše urezala u pamćenje. Tu sam imala seminar, to je pandan našim vežbama, iz dva istorijska predmeta, i to je rimsko pravo kod profesora Ante Romca i opća pravna povijest kod profesora Šefka Kurtovića. I ta oba predmeta, kao i oba profesora, su ostavila jak utisak na mene. Tu je bio seminar iz teorije države i prava, pandan našem uvodu u pravo, kod profesora Vjekoslava Miličića, koji je tada bio asistent. I na sva tri predmeta sam se afirmisala kao dobar student, a na ovom posljednjem, teorija države i prava, sam postala demonstrator, mada to je više bio jedna nagrada i pedagoški podsticaj za dobre studente, nego što sam imala neku veću ulogu u nastavi. Tako da, kao dobar student sam se našla i u redakciji časopisa Pravnik, to je studentski časopis. Tada je glavni urednik tog časopisa bio Dalibor Čepulo, profesor hrvatske pravne povijesti i veoma ugledan naučnik i moj jako dobar kolega. Mislim da je prethodno također glavni urednik bio i Ivo Josipović, koga sam spomenjala, koji je također i profesor pravnog fakulteta, ali naravno bio je i predsjednik Republike Hrvatske. Onda u toj redakciji su bili i unuk čuvenog istoričara i sveučilišnog profesora Marka Kostrenčića, nosi isto dedino ime, kao i unuka Ferde Čulinovića, koji je također bio univerzitetski profesor i čuveni istoričar. Eto tako. Inače, Zagrebački fakultet je smješten u 3 zgrade, sve su na jako lepom mjestu, 2 su preko puta Hrvatskog narodnog kazališta, a druga gdje su smješteni istorijske discipline je na Gornjem gradu, u blizini Markove crkve i Strossmayerovog šetališta, tako da je to sve ulepšavalo taj studentski život. Pa sad, pošto smo jedan grad pokrili, da se vratimo drugom, kako je započeo vaš angažman posle Zagreba na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Beogradu? Pa evo, rekla sam vam već da je presudno bilo to što sam upisala posle diplomske studije na ovom Pravnom fakultetu. I tako da sam, sjećam se, magistarski ispit koji je bio veoma težak i obiman, polagala sam pred komisijom u kojoj je bila profesorka Jelena Danilović, profesorka Ljubica Kandić, profesor Dragoš Jeftić, profesor Obrad Stanojević, jer svi su oni bili jako prijatni i ljubazni prema meni, a sjećam se i da mi je profesor Dragoljub Popović u to vrijeme pružao svesrdnu
pomoć. Tako da sam tu prvo položila ispit, pa sam odbranila magistarsku tezu i onda sam primljena 1991. godine kao asistent na predmet rimsko pravo. To je jedna jako lepa vinjeta koju ste pomenuli na samom početku, da ste radili kako u akademiji, tako i u praksi. Pa šta je na kraju pobedilo, šta je na kraju prelomilo između prakse i teorije? Pa, evo, da vam kažem nešto o tom mojem radu u praksi. Dakle, ja sam, kao što sam rekla, prvi susret s pravnom profesijom je bio praksa. To je bio pripravnički staž u kancelariji advokata Božidara Ivaniševića. I tu je bilo, to je bilo zanimljivo, bilo je tu i anegdota s kolegama, sudijama, strankama, ali za taj posao je pre svega bila neophodna brzina, snalažljivost, ponekad i agresivnost, a to su sve neke osobine koje nisu baš meni toliko svojstvene. A onda sam se poslije toga, tog pripravničkog staža sam položila pravosudni ispit bez većih problema, mada je to stvarno bio ozbiljan ispit. I onda sam se obrela poslije toga u privredi, u preduzeću Jugopetrol, pandan današnjoj naftnoj kompaniji NIS, i na poslovima pravnog referenta, i to je bio više administrativan, birokratski posao koji me nije mnogo inspirisao. U svakom slučaju, svakako sam ja imala više sklonosti ka teoriji, a to je možda prvo prepoznao profesor Ante Romac, koji me je uputio i podstakao da konkurišem na Zagrebačkom pravnom fakultetu, i tako je to krenulo.